Butloko. Butloko ntho ene o ntse di-camera tse tsa lona tsa nna ke bone hore ntho tse tsa kena Breka no man. Breka no, breka. Uskalwana. Breka. la bona ise Breka no, re kopa uskalwana. tsa maenyo kopa le tsa maenyo so Re tlo koparlwane, breka, re tlo ko. mo no batlo le male mo no kopa le tsa maenyo Re tsamaele. Keys or a two-piece fake noma thanda ikhishi lempilo izocosta goke nama-oster hambela phezulu ngathi singo-Harry Potter zodliwa zingwenya awabona amalocosta konke isports idonsa igoni itsoti amaphansi olafa life njengophuka lafa amajida hlezi aneplan wena uphuma la ebaba kudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zihinile zisherela ehonshini abaphethe abantwana ihlezi igcwele imagazini seyiphumile number vele samsokolo sekujampa seyiphumile idulas Sanibonani babukele emakhaya. We back again bafethu with another hot episode of Bema Drama right here on Rich Nation TV. Guys, njengenjwayelo guys, niyazi ukuthi isikhathi sakhona. Namhlanje guys ngibhalelwe ngise Palm Side bafethu. Bathi Palm Ridge. Ngifuna ukuthi ngiyoza ukuthi kahle kahle abantu base Palm Ridge bakhala ngani bafethu. Guys, before ngizodla isikhathi senu, cela ni like, ni share, pin and subscribe bafethu. Ningayindawo bafethu, ningayindawo. Asiphuthumele nguye siyoza ukuthi kahle kahle khambani. Danke ngiyabo. Hello sintsabiseng kae? Teng kae? Kiteng my sister ke rena batho ba bona. Re tswa kwa Rich Nation TV my sister. Re ngwaletse email ga o ke bona bona. So ke tse ke ska jana ko ke notla street. Ke batlo mpotse my sister re ke eng ntse o tlisang mo show. Bothata bo ntlisang show like ke taba ya baby daddy ne. Okay. So nna le baby daddy like ga sa le mnate so. Okay. Eish. Motho o etsetsa ngwana everything but then nna ke sa mncanya wa nthola. Oh no sa batlo ba le yena my sister. Yeah ke sa batla ba le yena ke batla ntle ke re lokise ditaba re be sharp wa bo. Oh le be sharp. So yena like o supporta ngwana sharp ha chiki atle ka ditori. Yeah wa msupporta ngwana haholo sharp like. O sharp. So wena o batlo re wena le yena le boelane le godise ngwana le two ke ntho etjo. Yeah nna ke batla re khutlelana re lokire ho dise bana re le two then ska ba ngwana haholo. Ba kae gante my sister bana ba? We one. Oh kutlo ka rutse bana mara it's fine. Nze phoso ne hayi khuleka my sister nna ke tlo thusa that's why ke le mo bona ke batle re jena ko my sister ke batlo re phuthumele ko yena rutlo rena o reng ka tabe wa nthola. Yes okay let's just see re fitla kwa my sister yena are ha dikeni tsewa ha sa o batlo no tlo reng my sister. Ke tlo utla bohloko haholo causation nna ke motsentse ke magata vele ne my sister khuleka o tshwere nna ntshepe my sister ke tla o lokisetsa nthola yeah a re mlate my sister no sampusa konje sereka ke mo re tla mona mo market yeah oh spana market rama yeah oh konje se kmal bitsole Thabang ola Prathabang so o krem Prathabang ke grand ja le nna ke grand nna ka lebitso ke nna Rich ne from Rich Nation TV braka ke tsamala my sister mo o mtseba my sister ka mtsebo my sister oh a re tletse wena braka my sister walla wa bona hona le ntshwa batlang go botsa yona ke ntho ba tompotsa yona my sister kopo motso ska mtshaba ne. All right Thabang mfethu ke alla mfethu ngwana rona mfethu ke lela ngwana mfethu batho o lela ngwana ke mo fa ntho engwe le ngwe mse jwale wena ke ntho o lisang gape Thabang mfethu nna hape ke sa o rata Thabang like ke batla nna le wena re be together re hodise ngwana ga le two yes braka my sister o lla ka gore ha le ka gore ngwana am support nthola o lla me gatsetsa ha o tse wa itse wena o lela gore o sa uncanywa braka my sister o sa o batla my sister. Oh jwale onana ka batho ba o tlonketsa desperate hore nna le wena khutlelane. No, sweetie, I understand the sweetie. Look, said you understand braka ke sweetie o bulela le wena braka. So o ka sena le ntho e tsalang between na le ene why braka or le so le na le tlo reng wonna
rena re tlisitse my sister ke re no o re ngwaletse rena re thusa batho bona so my sister yena rena re tsho next ke my sister o tshonga ke re wa utlwa ke my sister ngina le tontshenyetsana kwa bona ngwana ke kumetsetsa ntho engwe le ngwe so nna ga ke na bothata ba godisa ngwana ke liwane wa bona okay wa bona no ke busy wa bona nna ke etsa ke a bona ke mphando friend braka spirit braka keep on pushing one tall and ke thabela re ngwana wa msupporta le setso paisa iyo nthola o out check ke eng ntho e metsang wa gang alle le gore nna le ne go di sengwana re le thuphela braka o rosa nganya my sister o motlo walla my sister ko pomotso ka ra utlwa sira ke a kopa ka gapela mo di sekliwane no why braka cause tso dinkentseng nga se gone go di sangwana ke le wena o yentseng braka my sister se botlho bophilong ba ka ene ish e botlhoko e botlhoko ntho ene ish ntse di camera tse tsa lona tsa nna ke bone gore ntho tse tsa kena braka no man braka no braka uskalwana braka la bona ise braka no re kopuskalwana tsa mayenyo kopa le tsa mayenyo so re tlo koparlwane braka re tlo ko mo batho le male mo la kopa le tsa mayenyo re retse re tsamaile a ke re my sister ska tsaba tla my sister braka no kupehlise moya braka yo my sister ganti mtho so na ke re relaxitse my sister my sister ka rwa mtsa ke a kopa ga lokise dintho ka lokisa dintho no ka ba le ke tla go wena ke tonka ngwanake o monkelang braka a ke re dula le mama gae o re a mtshware sharp mama gae my sister yo braka yo awuthe yalwana my sister mtho alwana usovele o rubona reni o bona lona ga ke motho sa braka sheba ge nna ke a mokopela my sister wa bona gore my sister walla mfethu walla o re batlo re wena le yena ba fethu le ben grand ona ntwe ka tsalang between na lena utla nkeke ke phente ntwe wa go etsagetseng gore le qabane braka maybe if like o sa mind go ntsha wena wa etsa ngwena ke tla etsang ane a ke re ke tla zama gore mfethu le be sharp mna tsamaya mo pelaka re tsamaya pele ya gago braka mara my sister walla and mfethu like mfethu o tshunela ngwana o tshunele my sister braka mna tsamaya pele ngaka mna tsamaya pelaka mo ke tlotla wena le ntse ke tlonka ngwana bana se ke le setso ke tlotla ke tlonka ngwana wa o nka ngwana ke re ngwana o na le moa hae bothata ke tsamapelaka wena sponsor ga go supporta ngwana dule le mama ha o batlo shapa nna no jole wa etsalang mona tsamang pele ngaka re tsamaye pele hao my sister re etsa jwang le sota kutla ke sa tse but then ke nana gore nako ha itse ya o tlo dumela o tlo ba maybe o tsaba di camera hape le msito wa di camera maybe braka sheba braka ke pifotlo tsamaya ne my sister like o sa batla go ringa le wena mo nthola cause yena hantlantle o ti chaile ka wena bro o ro sa ba tloela stoko mna stoko sa ke na le motho mona bona ntho tse di etsang di tloetsa nna le ntho wa ka re kgawane ka tlo ai o tlo understand ke life ke kopa tsamaya mona pela ka kopa le tsamaya pele nga mara mpetso a yo fe mpetso o tjodile le yena ndena ayo enough mpetso sa uphanda no wamjikela tsamaya pele nga ka my sister akitse re tla etsa jwang cause walwana my sister mara lo yena matsontso umncenge umuntu ufuze simjita ga mtho kwena o tsibang gore weakest point ga ikefing why my sister side so akitse bothata keng but then ke nana o tlo ba sharp ke mtseba ke motho wa ka mos braka a tse ka re se round le batlo re moro my sister a re be serious my sister ke re wena o re ngwaletse o tse re tla ko yena so re tla itshuna jwang tabe cause yena o re yena ha di keni wa mona o busy ka sponsor gae and se tsa batlo re shapa ka mataere my sister ke se yetse ntho yo thaba ga lokise ditaba tsa rona man my sister sa o batla ga lokise ditaba re be sharp ke my sister sa o ngana o tloela stoko se fresh so brayaka wena ko yo tle ga lo sa tlo nna go lokisa ditaba ne ke thaba mfethu lena wa tseba dintho tsa bophelo dintho tsa kgaogane before nna le wena o tlo etsala ntho tse di etsetseng why my sister wa o botsisa gore why o tlogetse relationship no tsamaya fela so
eish le nna ke tse wa tsinkare but then mara relationship ke relationship no samchiteli wena no yena na sa cheat le yena na sa cheat but then ho etsaetse seo se etsaetseng go etsagetse go ra re go kene satan in between yes braka o ska dumela satan ya kene in between ha o ka se phetho etsa le lutho futhi never se etsa gale lutho a batla mka second chance yana my second chance ke lose futhi o lose futhi my sister kanti o mentseng mtho ara lose futhi Aisha ke tsebe le nna cause ha ona ntse ke mentseng yona so why asa bua re ke mentseng then khona gore re be sharp braka ko porbotse entle my sister king ntho a itshuneng e tshuna gore wena like o ska tlhola mmatla life ya hao o itse my sister o nketse ditseng jang sure braka mpotse braka o ska tshaba a nga se bulele mathata ka le wena a too personal ka le tsamaya ba bona sure ka gore nna pelo ka seno o etse tswa mo keteng sure ke tlo le matsa o tlo re le matsa e master o zomela ngayo o tlo re le matsa braka rena re lwane mara mose a ke re tletse thusa my sister ka tsamaya my sister sa tshola thuso braka wena o ka ra o ntho mara wa tjo go rusa o ncanyo and wena o baby tedi ke baby mama ngwana no o re ngwana halelwana o re ngwana e mena ko paletsa maimo wa tjo braka e master mbambi la machita lawa ne ana ma enga issues lawa my sister itlaka mo my sister wa sho braka aye antshongele ngo ka etsa braka na ratsuga ratsuga my sister motso ra ratsuga a re sabe next mfethu yena o tlo ba sharp ka tseba motso o tlo ba sharp my sister motso ratsuga braka ratsuga if it takes ur tsulle mazimba re tla tsulla braka ratsuga antshwala ratsuga rena my sister re fetsa jang tabe haleso o mutlo rena sa batla nix o sharp ke mutla sa batla nix but ke mtseba ke motho wa ka o tlo ba sharp so re ka tsamaya re mtlogele o tla sala solva le ka tsamaya then tla ba sharp ne okay my sister before to are feditse ka wena re bulele my sister fayo ntso so my sister sentse re tlile mo re buletse le yena bona and wena ko wena o tshong gore o tla ba sharp o so ha bona batho nna ke batlo botse ba bogeli mo le mo makhaya gore entle ke sponsor rena so tshwere jwang o shebe kwa camereng my sister all right dumelang ko hae bohle kaofela ya sponsor ba buti bang thusitse haholo but la ba sa nthusa ntho tsa ka la ditsa tsa ma sharp but then ke a tshepa gore ke ba sharp anytime Hi my sister ko ponke mele mo le siteng le master ke ro bulela le ba bogedi mo le re utlo re fetsa jwang mzansi ayi bafethu nibonile umtshita simlandile simthola semphandweni wakhe bafethu ayi mara umtshita akafuni nix ngo my sister ngazi ukuthi my sister umenzeni kodwa yena uyasho umtshita ukuthi akasafuni ukuluza futhi kusho ukuthi khona into ebabhayizisile la siphakathini kodwa bafethu my sister uyasho ukuthi umtshita usaba ama camera bazolungisa lento lema bayithu bafethu cela ngakhohle ukulike nishare niphinde subscribe bafethu njengenjwayelo Rich Nation TV banking yabo danko